My team is Arsenal. My favorite club is Arsenal. Umufana wa Gunners reka nizere ko ahantu uri umeze neza cyane 5-5 ya mbega umukino we. Ariko umuganazi uri aha ngaha kabisa, banza ujye muri comment umbwire, banza ukandi like. Ariko uyu muhungu witwa Max Dowman kabisa yabaye umucunguzi w'uyu mugoroba. Mutaza kumbwira wenda ngo igitego cya Viktor Gyökeres kuko no kugitsinda na akazi kare kakozwe no witwa Max Dowman. Mbega umuhungu vugira uti Max Dowman yubahwe. Umwana w'imyaka 16 afashe ikipe ya Arsenal kubona amanota atatu y'imbumbi ikipe ya Everton ya gusa ntabwo aribyo tugiye kuba twaganiraho kenshi cyane, ahubwo twaba tugiye kureba umukino nyirizina. Ni ukuvuga ngo Arsenal yari yatakishije witwa Kai Havertz, nibyo yakinaga agafasha abandi, ariko ku kijyanye n'icyo yakoresha umupira Kai Havertz yari hasi pe, ntabwo yatanze umusaruro. Ariko nanone ntabwo wagaye ibyo yakoze kuko yabanjemo, bituma n'abari ku gateka basimbura bitekerezo baravuga bati natwe nitwinjiramo turagira icyo dutanga. Ngo rero Kai Havertz byanze ariko kuba byanze ntabwo wamurenganya kubera yuko nawe ni umusore ushaka kugira ngo abe yagaragara mu kibuga yitware neza 5-5. So warebera hamwe rero ukabona yuko Mikel Arteta kuba yatekereje kuba yakurayo Martin Zubimendi akinjizamo Christian Norgard, akinjizamo Max Dowman, aho twatekerezaga yuko agomba kuba yakinjizamo witwa Christian Norgard. Abantu benshi baravuga bati se noneho byakinze bite, ati se noneho hagati mu kibuga bigiye kugenda bite. Declan Rice asubira kuri 6, Yeze akina ku 8, Bokos akasubira ku 10, Max Dowman ajya gukina 7. Ariko tekereza umuhungu nk'uyu. Kandi ikindi Mikel Arteta arebye aravuga ati uko wafata kuri Bokos bagasifura ikosa si nk'uko Max Dowman bamufata, kuko Max Dowman barabizi ko nta mbaraga afite, kumufataho gatoya ni ikosa nyine. Mikel Arteta kabiri bakavuga ati Max Dowman niwe washobora kwanrokinga defense y'ikipe ya Everton. Nubwo ngo Bokos akababuraga ahantu banyura, ariko umuhungu nk'uriya wacenga 1 2 3 akaba yatera ishot cyangwa se akaba yazana santere nziza. Nikiza ko ariyo mpamvu umutoza yagize gute yamushyizemo. Aravuga ati reka nzane Martinelli, Madueke byari byanze ku ruhande rw'ibumoso, reka nzane Martinelli turebe uburyo ari buze ko yagira gute yakitwara neza. Gusa Martinelli byo yakinye neza kuko wabonaga yuko byibuze we hari ukuntu agerageza gucenga, kugerageza agacenga kinjira box akaba wenda atera iyo santire, ubona yuko we yabikoze. Max Dowman nawe n'undi nawe watanze umusaruro. Rero kuri santire yateye ukumupira bari bamaze kurengura, witwa Pierre Nkapi awukoraho, witwa Viktor Gyökeres awushyira mu izamu. Anako kandi ku munota wa nyuma ikipe ya Everton ijya gutera koroneri, umuzamu Jordan Pickford avayo aje gushaka uburyo nawe yatsinda igitego cy'umutwe kugira ngo bagabane amanota. Ariko nk'ibisanzwe Arsenal umupira arawurekipera, Max Dowman arawufata arawuzamukana, agenda hano bazo gace ari kumwe na Martinelli, aje kwisanga arimo kureba izamu wenyine, arangije ahita ashyiramo igitego. Mbega umwana amanota 3 meza cyane, kugira ngo ubyumve, kugira ngo bisobanukirwe nuko haisaja amanota 10 tayari hagati ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Manchester City mu kanya kino ikipe ya West Ham United ku kibuga London Stadium. Uyu muhungu witwa Max Dowman afashe ikipe ya Arsenal kuba yabona amanota 3 kuri uyu munsi kabisa. Ni umwana wo kubahwa, ntabwo twabitekerezaga ko umutoza ashobora kwazana Max Dowman agakorayo Christian Norgard, agakorayo witwa Martin Zubimendi, ko tuzi ko Martin Zubimendi avayo Christian Norgard akajamo, cyangwa se witwa Declan Rice akaba wenda yagenda asimbasimuranwa nyine
hagati mu kibuga n'abo bahungu Zubumendi ndetse n'uza kuri Sanurgard, ariko kuba yabwira Declan Rice ati subira inyuma kuri gatandatu noneho Eberechi Eze nawe abe yaza agufashe akine ku munani. Bukayo Saka bamukora kuri wingi y'iburyo, baravuga bati nawe genda uje ku 10 murebe uburyo mwagira gute mwashwanyaguza defense y'ikipe ya Everton. Bikomeza kwanga pe, ariko umuhungu witwa Max Dowman kubera imipira agenda agazamura bituma itanga umusaruro. Hari n'umupira yateye shoti, umupira arawamuruja hanze, ariko ubona yuko ari umuhungu ufite potential kabisa, umuhungu ufite potential uvuga akanya kariko kose nani ngomba kuzavamo umukinyi ukomeye. Ubona ko n'abakinyi bari bavuye mu kibuga haba bare usikeri batajikandagiyemo, ubona ko ni ibintu bishimiye cyane ba Karafiori, ni ibintu bishimiye cyane bashimira kana. Rero uko Max Dowman yatsinda igitego bakacishimira si nkuko abandi bagitsina ngo bacishimiye, kubera yuko Max Dowman we kubera ko akiri n'umwana mutoya ari tara y'ejo hazaza, nkuko ubona baramini ya Mari baravuga bati uyu muhungu niba ikipe Arsenal mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza kuri nimero 7 bafite Bukayo Saka yaba adahari bagakoresha Madueke, kandi noti badashobora kuba batwara Max Dowman ko nawe yatanga umusaruro, ko nawe ashobora kuba atanga umusaruro hara kuri nimero 7 mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Wareba ba nimero 7 bose ubona ko bazava mu ikipe Arsenal, kuko ni Max Dowman wayikina ni Bukayo Saka ndetse no witwa Noni Madueke, kuko Max Dowman yego aracari umwana, ariko babuze andi mahitamo bakavuga bati Max Dowman arahari, ariko nubwo tutamuhamagaye Bukayo Saka aramutse agize ikibazo tugasigarana Madueke, ubwo ndavuga mu gikombe cy'isi kizabera muri Amerika, kavuga bati n'ubundi tuhazana Max Dowman. Neza ko Mikel Arteta agomba kuba yakoresha uburyo bwose kugira ngo arebe uburyo yagerageza kumuha iminota, ntato tuzareba umukinnyi wa Arsenal ku myaka mito yagiye gukina igikombe cy'isi ari we mwana uri mu bandi. Bona ko amanota 3 yari ingenzi. Ubu sasa rero igisigaye kwa Man City bagiye guhumeka insigane kubera ko ntekereza ko kujya gukina ubona amanota 10 kujya gukirira amanota 10 watekereza Man City irimo gutekereza umukino wa Real Madrid. Man City ntabwo nk'amahirwe pe, Man City ntabwo nk'amahirwe, nibyo watsinda ikipe ya West Ham ariko nawe uraza kubahumetse insigane. So amanota 10 bisobanuye iki? Man City reka tuvuge ko yatsinze, harasigara 7 mpaka bazagenda bakukuza gutyo mpaka kugeza hehe, kugeza ku musozo wa shampiyona. Sasa rero aka kanya ntekereza ko igikombe ubu ngubu ni cya Arsenal. Umufana wa Arsenal ngira ikosa Arsenal ashobora kuba yakora amanota 10 akaba yavamo ikabura igikombe cya shampiyona muri iyi mikino isigaye, kuko Arsenal yo irasabwa gutsinda imikino 7 mu mikino, irasabwa gutsinda imikino 6 mu mikino 7 isigaye. Sasa rero iyo urebye match y'uyu munsi uburyo bayikinye bitandukanye na match zindi. Arsenal yakinye umupira uryoshye pe, nubwo ibitego byari byabuze. Ntekereza ko Arsenal noneho niba ari na Everton, niba ari nako yari imaze iminsi nayo ikina nabi, Arsenal yakinye neza kandi ubona yuko yahererekanyije neza umupira, ubona ko atari bya bintu byo kuvuga ngo twatsinze igitego kimwe reka turyame mu izamu. Arsenal yakinye neza, kandi ikindi nababwiye yuko ikipe ya Arsenal igihe cyose ifite defense yabo ya babiri, ndavuga Saliba na Gabriel, bakaba bafite Karafiori wiyongeraho nk'uwa gatatu, ikipe ya Arsenal ifite balance. Sinzi niba icyo kintu mujya mukibona, ukuvuga ngo Karafiori kumukurayo suko yari yananiwe, suko yari yakoze amakosa ya Karafiori ko yarakwamaze igihe kinini mu mvune, no kumuha iminota kugira ngo bagende bamugarura gace, ariko yari yakinye neza. Nukuvuga ngo Arsenal balance ibifite, nshatse kukubwira Arsenal ifite umupira irimo guhererekanya. Karafiori we aje hagati mu kibuga, bagahagarara ari abakinyi bangahe, ari abakinyi 3. Iyo bahagaze ari 3 ubwo ni Declan Rice ndetse n'uwitwa Zubumendi na Karafiori, baba ari 3 ko ahita agaruka muri mediane. Bifasha Declan Rice kuba yazamuka akajya gufasha abakinyi b'imbere, none hagati mu kibuga bigasa nkaho asigayemo 2 Zubumendi ndetse n'uwitwa Karafiori. Niyo mpamvu mvuga ngo haba hari balance, kubera yuko iyo Arsenal ifite umupira inyuma bafite ubwinyagamburiro guhererekanya neza badatakaza imipira, ariko bitandukanye na Pierre Nkapi ni umukinyi ukina nimero 3 ariko nyine igendera ku murongo, ubwo ngo we aheza uruhande.
kwinjira muri box cyane biba ari gaca kuri Pierre Ngapi keretse byageze imbere akaba yatera wenda iyo santire, ariko ku kijyanye na Karafiori we ubona ko akina mediane agafasha hari imbere, akaba yaje gushaka ibyo bitego wenda se niyo atakibona, ariko ugiye buze ukabona yuko agiye kujoininga bari nyine bari bakina hagati mu kibuga. Arsenal ifite defense ya Karafiori, buriya Karafiori nubwo avunika cyane ariko ugomba kuba mwamenya yuko hari impamvu Mikel atamuzanye. Iyo bahagaze ari defense bafite ubwinyagamburo nyine baba bameze neza, gukora clean sheet biba biboroheye neza. Mwabonye nk'igitego Karafiori yakuyemo, kiriya gitego nacyo iyo kiza kujya mujyana kuba ari ibindi. So Arsenal esa ko ni ibintu byinshi twakayivuzeho, ariko amanota 3 yari ingenzi, murabizi neza cyane kabisa. Uyu match nkingi yabaye kare biragoye ko yarangira sinkora ikiganiro ndakorahiye, kandi niba utarakora subscribe nakazi kawe. Sinshaka kugira ngo ndimo gukora ikiganiro ngo mbone ibifaranga nyine kuri YouTube, oya jewe nkunda umupira, mfana umupira, mbikora kubera kubikunda. Biba ari ibyo kuvuga ngo amafaranga, hari utuzi twinshi umuntu yakora akaba yabagira gute yabonamo amafaranga. So kana subscribe twagure umurongo cyangwa se twagure umuryango mugari w'Umuhuro Sports TV. Uyu ni wa muhungu wanyu Sam, umuhungu w'Inyagatare. Nawe rero niba utuye mu ntara y'Iburasirazuba nakubwira ngo yamba, n'abandi mwese mutuye mu bihugu bigiye bitandukanye namwe ndabasuhuje. Utuye muri Kenya turagusuhuje, ndetse uri Uganda turagusuhuje, abandi mwese muhere mu bihugu by'u Burundi, abandi muri mu Rwanda, mu majyaruguru, mu majyepfo, umujyi wa Kigali, Iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba, mwese ndabasuhuje aho muherereye hose, abasore n'inkumi, abagabo, abasaza ndetse n'abakecuru, mwese ndabasuhuje. Nakubwira ko niba ufana ikipe ya Arsenal nushaka yigurira akantu, kuko amanota 10 kuba yagiyemo bitandukanye nuko Man City ari gukinize ko ashira amanota 7 cyangwa 8, kuko yari kuvuga ati niba ari amanota 8 kadutsinda asigaremo 5 tuzihurira asigaremo 2 tuzagutegere ku mukino wa nyuma. Ariko mbona ko Arsenal amanota 3 ikaba imaze kuhagira gute yakupita ishoti. Ubona ko muri iyi mikino Arsenal ikina haba kuva kuri match ya Spurs ukajya kuri match ya Chelsea ukajya kuri match ya Everton, ubona ko ni match Arsenal yakinye neza kandi izitwaramo neza. So wabirebera hamwe rero kavuga uti bagiye kuba bagira gute bakitegura ikipe ya Bayer Leverkusen mu mibyizi. Ni match nayo wenda izabera ku kibuga Yemeje. Urumva ko Arsenal niba yatsinze uyu munsi n'ubundi igiye kugira gute, igiye gukomeza ikipe ya Bayer Leverkusen, ariko ntabwo iri bujye mu Budage, iraguma mu gihugu cy'u Rwanda. Ngo ku munsi w'ejo bazaruhuka, ku munsi wo kuwa mbere bakora imyitozo, noneho ku munsi wo kuwa kabiri bahite bagira gute bakina match ya UEFA Champions League. Bizaba ari ku isaha 4 za nijoro ku itariki 17 Arsenal ikina ikipe ya Bayer Leverkusen. Match banza banganyije igitego 1-1, match yo kwishyura bizagenda bite ku kibuga Emirates. Arsenal ni wowe ubizi mufana wayo ibyo Arsenal izakora ikipe ya Bayer Leverkusen. Gusa nyuma yaho azanyuramo iminsi 5 bahita baje gukina ikipe ya Manchester City, umukino wa nyuma wa English Football League Cup, ubwo ni finale. Baza bakina ikipe ya Southampton muri quarter finals za FA Cup, anako kandi bazagaruka ku itariki 11. No kwa ngo Premier League Arsenal izongera gukina mu kwezi kwa 4. Premier League Arsenal izongera kwikina mu kwezi kwa 4 ku itariki 11. Ngo muri ukwezi kwa 3 ubwo Arsenal isoje ukwezi kwa 3 ari iya mbere n'amanota kabisa n'amanota 70. Amanota 70, Man City ifite amanota 60. Arsenal ku itariki 11 z'ukwezi kwa 4 nibwo izagaruka, izaba ari ku isaha 8 n'igice ikina n'ikipe ya AFC Bournemouth ku kibuga Emirates. N'ubwo ngo Arsenal yo bagiye gukina Champions League, bavuye bakine finale ya Carabao Cup, turebe ko bayitwara. Bakina ikipe ya Southampton muri quarter finals ya Southampton, bakina ikipe ya FC Bournemouth ku itariki 11 z'ukwezi kwa 4. Ubwo tuzaba twamaze kwinjira mu minsi mikuru yo kwibuka abacu bazize Jenoside. Man City Arsenal ku kibuga Etihad ku itariki 19 z'ukwezi kwa 4. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa 4 Arsenal ikina ikipe ya Newcastle. Ubwo ngo Arsenal kugira ngo isubire muri Premier League
ni mu kwezi kwa kane ku itariki 11 kandi nabwo izagukinamo imikino 3 yonyine. Ahandi twinjiye mu kwezi kwa gatanu, Arsenal ikina n'ikipe ya Fulham, ikina n'ikipe ya West Ham na Burnley na Crystal Palace. Igikombe bagiterura, neza ko Arsenal igikombe ishobora kuzagiterura kuri Burnley. Arsenal ishobora kuzaterura igikombe kuri Burnley cyangwa se kuri West Ham. Ikintu gikomeye cyane Arsenal match ya Man City ku itariki 19 z'ukwezi kwa kane, Arsenal iramutse ikoze draw kuri Man City cyangwa se igatsinda, Arsenal izahita iterura igikombe Etihad. Ntekereza ko Man City kuyitwara igikombe ukanagitwara no ku kibuga cyayo bizaba ari ibintu byiza cyane.